Okay, baik kepada semua follower, subscriber JSC Original, please subscribe, like, share and tekan bell untuk notification guys. Sebab banyak lagi konten-konten dia yang best. So kita keep update dekat sini, baik. Jangan lupa untuk saksikan Martabat Misi Berdarah. Okay? Kalau kau nak tengok macam mana pengalaman budak Islam, this is the movie guys. Check it out. 其实喂，我知道。没错。好。把这个下去。Because everybody has their own job and so tapi this movie basically is for us to tell you all that we appreciate you all and then don't give up on us basically. And thank you and then I hope to see all your faces. Kalau tak pernah hari ini juga, it's okay. Tadi ada seorang budak yang mak dia bagi dia datang podcast kuat apa tu. Kalau dapat